Ngicela ningangijaji tu bantakwethu, family ningangijaji. Niyabona le ndlu le engivuka kuyona isemkipitweni ke la ngivuka emkipitweni. Indlu le esidecide mina neboyfriend yami ukuthi sizoyirenta ndawonye, sikwazi ukuthi sihlale ndawonye sikhulise uthando lethu because siyathandana nje na. Like I feel sad ukuthi ngimuve in ngedwa namhlanje because uboyfriend wami khona la kade eye khona eyonza umsebenzi kwenye iprovince khona bekabinziwe enye brand. Since niyasazi ke ukuthi mina nomuntu wami sama actors akhona la eBuzz SA sobabili senza lo msebenzi, siphinde futhi sibe nje sibe khona online, yabona nje available online. Ngeke ngisho sama influencers but ngasho nje ngithi sama actors aseBuzz SA. So namhlanje ngiyahamba ngiyakohlangabeza umuntu wami e-airport because bekade ehambile ukwenza umsebenzi ngale kwenye province uzobuya namhlanje. So nje ngilungela ukuya khona ngiyomhlangabeza mase siyabuya ke sizo-enjoya ukuhlala emkipitweni wethu sobabili for the first time. However, mina ke ngimuve in like I think usuku bami bokuqala lobu ngilele la, but ngimuve in 3 days ago meqala inyanga njengoba kumhla ka 3 manje ngizofaka impahla nani okubuhlungu ukuthi umuntu wami bengekho. Aso wish ukuthi lo experience ngabe si experience esobabili ukuthi mina eyami lease ibisi expireile sengiphumile vele lathi ngihlala khona nomuntu wami na usephumile kodwa uye ngale ukuyosebenza kwenye province. So ke guys, ngicela ningijoyine nje kule journey yami yomkipito mina nomuntu wami sibone nje ukuthi umkipito usiphatheleni because sabantu ababili abathandanayo ukuthi asilobolene semkipitweni bakwethu. Ngicela ni-understand ukuthi sabantu ababili abathandanayo. Before ngihambe guys, ngiyayithanda le neighborhood, like isizathu sokuthi sizokipitela lana. However, le neighborhood iyabiza, like bekade kwi-intention yami ukuthi ngithenge umuzi around lana yabo. So sithema ngabe sibona le ndawo because ngiyayithanda le ndawo kanti futhi nomuntu wami naye uyayithanda. So sathi ukuthi ake si-experience siqashe lana, maybe we might buy a house around lana nje siqale sakho umndeni soon as mhlawumbe nje sesishadene sesenze zonke izinto. Ningaxwayike ningibona ngihamba ngale moto namhlanje, it's because imoto yami inenkinga, ikhethe sikhana lena isazohamba ibuyele emuva. Ngizoba nayo nje kwakumele ngibe nayo for 30 days, but I think imoto yami izobuya before lo 30 days uphele. Isizathu sokuthi ngize lana ngizoshaya ikhofi ngiphuza iti because angifuni ukupheka lutho endlini, angifuni ukuthenga litho ngidlela endlini. Ngifuna ukuthi indoda yami mangabe ifika ihlatshangezwe yile yaha lesiyasimeli sokuthi singena endaweni emzini omusha, leso smell nje se-freshness ukuthi ku-clean guys, because ayikho i-type ye-perfume engayifakanga laphayana ukuthi kunuke kamnandi. Njengoba senibona-ke sengifikile lana-ke e-airport ngizohlangabeza umuntu wami. Niyalibona ibhanoyi nade lapha seliyalenda ibhanoyi labo. Like I am so excited ukuthi sihambe siyoqala impilo kabusha, and nomuntu wami njengoba sesihlangene naye, like naye ujabulile kakhulu, excited kakhulu, and sesizohamba-ke manje siye endlini siyobona ukuthi impilo isiphatheleni ndawonye. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlambe bazothi it will end in tears lento yenu, but ke guys, like ngiyayi-enjoya le moment. Angifuni ungasho, angifuni uqama amanga, like ngathi siqala istep esisha empilweni, siqala kabusha. Niyazi nje lo feeling yokuqala kabusha empilweni when you move into a new apartment, yabona, especially ke sumuva in nomuntu wakho guys. Bakwethu, like yazi lokhu kufile ngathi nje uju, like kufile ngathi magic. It's a feeling emnandi ongokuzwe ichaza. Anyway guys, umuntu wami ke phela ngesidla uthando ke mina naye angiphekile ke kodwa ke lana eBlue Bay ke uyakwazi ukuthi uorder kudeliver
online. So sengiodile ukudla naku ukudla njengoba sengideka itafula engiprepare umuntu wami, ngaphinde nje ngamuthi thwahla ngalezi yayiphuzo ngeke ngisayibiza ke ngegama lazo ke iStella ke esitrendayo, ngashaya sasiphuzo esitrendayo ukuthi mina nomuntu wami sihlale phansi sidle sibusise nje siyitike, singaloku sipheka bakwethu. Namhlanje nje usuku lokuthi si-enjoy impilo mina nomuntu wami, celebrate nje move in together. Elokuntshela ukuthi baqinisile mangabe bethi utshwala budala kunomuntu, baqinisile ukuthi bebethi utshwala budala kunomuntu, because mina nomuntu wami sigcine iStella sesibambe ibhodlela ngala sesishala amasayide soshanko siyami sushala obhuya sushushuluza kungasemunandi. Ngicela ukukutshela ukuthi ingoma ke umuntu wami angazi uconnecte kanjani ngefoni yakhe lapha espeaker sethu. Mina ngibone sengisukuma sengigxuma ibele sendiza phezulu, kwaze kwamnandi emkipitweni bafethu, kwaze kwamnandi. Niyayibona kodwa indoda yami uthi inhle kanjani niyabona ukuthi ngikhethile lana, ngikhethe kahle, ngikhethe umuntu, ngikhethe insizwa yangempela la. Ufuna ungasho angifuni uqamba manga ngisemathandweni shem, ngigcwele ngomJ. Mina ke nguJoy yena uGerald, so sibiza ngokuthi so JJ. Animbheke uJ ukuthi usehamba kanjani uphiso umchamo. iStella sithi ngila simgijimise toilet. Umuntu wami vele meke waphuza ke nje ugijima etoilet the whole entire time. Mina nje ngisayishayela umdanso kwaze kwamnandi emkipitweni bakithi. Angipromote kumkipito, like I am telling my own story. You understand? I am telling my own story. By the way, sithema bese sikhathele mina nomuntu wami ngahamba ngayogeza before silale, naye bekade geza ngale eshaweni, mina ngigeze ebhavini, yena wahamba wayogeza eshaweni ngoba phela after umbhiyozo ongaka sijulukile naba notshwala bulana angeke phela silale nenyawo engcolile empedeni emashidini esamhlophe for the first time. You understand? Ngiyazi abantu abaningi bazongibuza ukuthi intentoni ngiyazi nibuzani, kodwa ke ngicela ukuntshela ukuthi silalile ke nomuntu wami sikhatheleke kade sigida salala bakwethu yo angifuni ngasho shem, kwaze kwamnandi othandweni lethu. Ngiyayithanda le ndoda, iyangithanda nayo, and I know ukuthi step esikhulu lesi sokuthi so move in together, ingavelanga ekhaya sesenze content yokukipita. Understand lo nto leyo, sesenze content yokukipita ngoba sazi ukuthi content yomjolo iyona content etrendayo, but like I am in love, ngisemathandweni, ngiyakubona utrend but ngisemathandweni bafethu. Guess what ke mangabe ngivuka ekseni umuntu wami angitshela ukuthi igeza munu ube muhle khona le ngizokukhiphela khona. Bafethu angazi mina ukuthi indoda ifuna ukungikhipha kukiwa kuphi kuyokwenziwani, kodwa nje ungitshela ukuthi nje geza ube muhle. Yabo mekuthiwa nje geza ube muhle ke into zami ke leso. Into zami ukuthi iqonda ukuthi iba sexy. Into zami ukugeza ube muhle. Na indoda ngiyibona nayo ukuthi imisele, iyatatazela, iyalunga ngale, iyalunga. Kanti umuntu ungisa kwi-favorite restaurant yethu eGreen Olives. We understand, siyafika ke laphayana umuntu wakhona usengibhukhele itafula, ubhukha itafula. Ngicela ukuni-introduce ke nje kwenye into lana ke eBlue Bay. We understand, ngicela uku-introduce kwenye into lana yaseBlue Bay. Yabona ematafuleni kusuke kukhona leya tablet leyana eyokuthi ine menu, inayo yonke into, u-order khona, ukhokha khona. Uwaiter ufika ngoba sezoletha ukudla kwakho, uyakwazi uorder yonke into oyifunayo from the tablet. Mangabe mhlawumbe usubhorekile while mhlawumbe uhamba wedwa noma senibhorekile noma anibhorekile, ungabukela iTV kuleya system, futhi ungadlala umusic etafuleni leni nje, nibe nejoy, kube nefani, kube mnandi, or ubukele YouTube, or ubukele mina uBuzz SA, or wenze noma yini. So sehleli ke etafuleni nomuntu wami siyixoxela ke but ngibona umuntu wami unobserious. You understand? Unobserious, uyangitshela ukuthi uhighlighta le step lesesikhulu esisithathile empilweni sokuthi simove in together. Uyangitshela ukuthi into esenza ukuthi simove in together it's because of uthando. Ukuthi siyathandana, uthando lonke lolo lusiphushile lwasenza ukuthi thina sobabili sifune ukuthi sibe closer to each other. If besingathandani bengeke sibe closer to each other.
uyangitshela ukuthi yena uyindoda eneqiniso, uyangithanda kusukela ekhanda kufika obhozweni lonyawo lakhe, uyangithanda wholeheartedly futhi ufuna ukungenzela iqiniso, ufuna ukungitshengisa ukuthi iqiniso liyini. Eyi bakwethu angisancumileke lapho, sengismayila ngedwa-ke ngincumileke indoda ingitshela amagama sweet, ngitshela usweet word indoda. Ake ngicela ukunitshela ukuthi angitshele ukuthi-ke ufuna ukuthi angitshengise iqiniso. Ufuna ukuthi angitshengise iqiniso kodwa-ke njengoba-ke ezongitshengisa iqiniso ufuna ukuthi avele ekhaya. Ufuna ukuthi avele ekhaya siqala umndeni ngempela, singabe le step esisithathile sesisabantu abakipita for 5 years. Ufuna nje ukuthi sivelane silobolane, sishade le step sis-enjoy kahle, sekuthiwa si-enjoya-ke ukuba semshadweni, sesemshadweni okwangempela. Ngincumile kodwa kunaloko ngithi hayibo, umuntu ocela umshado bakwethu uguqa phansi ngedolo angifake iringi. Ngisalalele kodwa yabona iyangijabulisa lento angitshela yona, iyangithokozisa, you understand. But-ke amadoda-ke phela kuthiwa kushelwa ngamanga, you understand leyo nto leyo. Hey bakwethu, livelane lisukume-ke ihanki lami vumbumbu, asukume uGerald angibambe izandla angisukumise nami angitshela ukuthi uyangithanda, uyangithanda. Ubuka ngamehla kanjani bafethu, avelana guqe phansi ngamahla acwebile. Yo, uyabona into engangiyibona mina laphana, ngangibona uthando kuphela kuleya ndoda. Angitshela ukuthi ucela ngimshade, ucela ngibe unkosikazi wakhe. Ucela nje ngibe unkosikazi wakhe ngokusemthethweni, kumane nje simuve ini sifiance. Ufuna nje ukuthi kuphuthunywe kuyiwe ekhaya, kuhanje kuyolotsholwa, sithi nje le step lesi ama-vlog lawa ebe egcwala on social media, kodwa kube kuwukuthi nezimfanelo zasekhaya nazo useyayihambisile. Bafethu, nina ninganqaba yini kuGerald? Niyambona ukuthi uGerald muhle kanjani futhi enjalo unobuntu. Eyi bakwethu, mina laphayana ngathola indoda, ngaqoma kahle. Ngiyeza kuthiwa ungabhosti ngendoda, kuthiwa nje ungaboqhosha ngendoda. Kodwa bakwethu, mina ngicela ukuqhosha ngeyami indoda, ngicela ukuqhosha ngoGerald. Ngivumeleni bantu bakithi, ngivumeleni ngiqhoshe ngomuntu wami, ngivumeleni ngiqhoshe ngoGerald wami. Ngicela ukuntshela-ke sesibuyelile-ke endlini-ke so lavidavi. Yo, uthando mfethu, eyi qhansi iy'nhlasi emoyeni, qhasha iy'nhlasi zothando. Sisemathandweni mina nomuntu wami uGerald, angifuni ukungasho. Eyi bakwethu, kule kukhala ifoni ekamereni ingicefezela. Yabona leya moment, bekuyi-moment ekumele ngingayiphazamisi, bekuyi-moment yothando, into engakaze ngizwe, like bekuyi-moment ehlukile. But ucingo liyasho, liyabelesela. Umuntu wakhona uyambona ukuthi ifoni imfaka voicemail, uqala phansi uyafona. Nangu umuntu engenama-manners bo, akabona ukuthi ziyakhipha lana. Ngicela ukuntshela ukuthi uGerald umuntu wami, hamba sithando sami, sho ukuthi into ebalekile, nangu umuntu efona tot, hamba uyolibamba lo cingo. Mengifika-ke ekamereni ngilibambe ucingo, ayike umngani wami uSdu. USduna uyangibuza meqala nje ukubamba ucingo, mngani wami right, are you okay? Nami ngivela ngithi mngani wami, ngiyaxolisa shem, ngiyasifonela, ngiyaxolisa ukuthi ngi-engage, ungabe umuntu oqala engimtshelayo ukuthi nje bengafuni ukuruinisha i-moment phakathi kwami nomuntu wami. Siyipostile nje because phela sabantu be-social media leyo moment, kodwa right now we just having our own time. But I'll come tomorrow, ngizoze endaweni yakho kusasa, ngizokuxoxela ama-details, ngikuphi umgosi ukuthi upropose kanjani, wathini, kwasha kwacima kanjani. Yeyi uSdungala uzama ukungivala ucingweni, athi mngani, ngithi uyatrenda online, ubonile yini? Ngithi pho mengatrendi mina intombazane esemathandweni, ubani ongatrenda? Because mina I'm in love. Ubani ongatrenda if ingatrendi mina? Athi uSdu, mngani, khona umuntu wesifazane ophumela obala wathi abanye bayaproposwa, thina sikhulelwe la. Eyi, ngithi Sdu, hayi unamanga. Athi uSdu, mngani, hamba uyochecka. Ngithe mangabe sengimbuza umfana, ngachiphiza inyembezi yezo. Yeyi, gwiqiqi, angena amanzi endlini just like that. Kade kulavidavi sicabuzana, nangu umfana usethi I can explain. Jess Mariama, ngisemathandweni mina la, ngiyablush, iqhomo ipink, wena ungitshela ukuthi I can explain.
Uyayibona ke naleyo explain yomfana ukuthi ihamba kanjani. Leyo explain yomfana, umfana ungitshela ukuthi yena ngelinye ilanga uye kwenye province eyokwenza umsebenzi ene brand ayosebenza kuyona kwenye province eyokwenza umsebenzi kwenye province. Wahamba ke wathi nje let me go and unwind, waya eklabini. Mehlela eklabini uyiphuzela yedwa utshwala bakhe. Khona enye intombazane nayo ehleli yodwa laphayana, but utshwala bulokubuza kule ntombazane, you understand, bulokubuza nje etafuleni layo. Mase le ntombazane imuphe iglass ithi ngicela ukupha le glass because you are drinking a cognac. Le glass lena was meant for me, but mina angiwathanda ama cognac. Bekuthiwa nje ayi special because we are celebrating something. Ayike boyfriend wami kangitshela ukuthi ke yena ufiance, sekufiance phela kusase boyfriend. Angitshele ke uGerald angitshela ukuthi yena wayiphuza lo drink akazi usikwenza lana, wayibona nje esedabwe kakhulu engasakwazi ukwenza lutho, esenyama phepha ngenxa yalo glass, and futhi bekasaphuze iglass eyodwa yena ye-cognac. uGerald angitshele laphana ukuthi yena akazi ukuthi wafika kanjani erumini lapho ke kulona ehotela lapho ke kulona, akazi ukuthi wafika kanjani, like wephuza eklabini. Yabo le club la, ama club lawa abizayo, understand, asephakathi emahotela, not lama club lawa omgxomo. Okay, iclub emgxomo, but soundproofed inside the hotel, sophisticated, you understand. Laphana ngenwa ngeteam, laphana ngena obhuti abanemali, ngena osisi abanemali, you understand. So umuntu wami kangitshela ukuthi yena waphaphama esephaphama erumini lakhe, ugqokile, ushuthekile nje obade eshuthekile ngayizolo, nansi intombazane ilele eceleni kwakhe iyahonqa. Angisachiphizi umuntu ngixoxela sonke le story, angisachiphizi wema, ngiyakhala ukuthi nangumfana engila, ngiyatrenda mina, kade ngitrendela uku-engage ngala, naku sengitrendela ukuthi umuntu wami ukhulilisile. Ayikumfana ke angichazele nje aqhubele nesitory singazwakali, ubona usila ngiyagoqa kwenziwa isilimi, athi nje intombazane wayibuza usikwenzakalile ini, yathi nayakazi. Wathi yena esintombazane yona ayazi, yasintombazane nje ayazi usikwenzakale lutho, ekwazi ukuthi sifike lana ebusuku sidakwe kakhulu. Ubhlungu bangenza ukuthi ngimcela umfana ukuthi ngicela ukuthi ake aphume kancane, mhlawumbe uye banganini, uye ehlobeni noma uye hotel noma uye motel noma uya kuphi. Ngiyazi ukuthi le ndlu lesirente sobabili, kodwa angikwazi ukuthi ngalala ngimbuka la ebusuku kungenzeka ingozi, because ngala ungithembisa umshado kade ungitshela amagama sweet, kodwa ngale ukhulelisile umithila ungitsheli ukuthi wena kwenzakala into kanjena einyangeni ezidlule, sibhizi semathandweni ungitshela usikwenzeka into enjena einyangeni ezidlule. So njengamanje angazi angakayicall off i-engagement, but ku-obvious mina angisafuna into ezongihlanganisa nalomfana, sengifuna ukuthi aphume kwilizi, kusale kumina ngedwa kulelizi, ngiqhubeke ngihlale lana noma ngithola enye indlu around lana, because ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nalomfana. Angeke ngisakwazi uqhubeka nomuntu omithisile, sasithembisana ukuthi mina naye ingane yethu yokuqala sizoba nayo ndawonye. Yoba fethu mina ngiyagowa kanti kunjani emkipitweni bafethu? Ake ningitshele ninemkipito 5 years, imkipito 10 years, kanti kunjani emkipitweni? Mina ngiyagowa bafethu, ngiyagowa, indoda ingilile. Yazi ukuthi ngivale ucingo lami, angifuna ukucommunicate namuntu, angifuna umuntu ozongitshela ukuthi kuzoba ngcono. Hey, okwamanje nje ngiyagowa, inhliziyo yami ibhlungu. Ayikho into engabhlungu kumina, because yabona bengibona ifuture kuloya mfana. Uyabona le mfana bekathi mangabe smile kube ngathi ngavelana ngibamba izulu, ngibamba isky, ngibamba isibhakabhaka. Hey, i-excitement la muntu bekangenzela yona engakasho lutho nje, sasmilile yezo ngiza ama-butterfly eswini. Mina bafethu ayingeke, angifuna ukubelieve ukuthi yami indoda lengilayo, indoda kade ngihlebela usweet something la endlebeni izolo lona. Ibo indoda kade ngifaka iring ngitshela amagama amnandi ukuthi ifuna ukuqala umndeni nami. Ngiya exaggerate and bafethu
aningitshele ngi-exaggerate yini mina lo muntu ngiyamthanda mina lo muntu kubuhlungu ngiyagowa kubuhlungu ayibo bafethu ithiwani into enje ake ningitshele ake ningichazele ake ningiyale nje ngicela ningiphi yalo ukuthi ithiwani ngoba i-situation yami, this is my situation right now. Ithiwani into enjena, like we-untanglisha kanjani into enje, uyaqhubeka nalomjolo, uyaqhubeka nalomkipito, uyampressurize ukuthi nje bese kufaka iring ahamba olobola, uma ube yi-stepmother ungcono or wenze njani, yabona, because uthi yena sho ukuthi mangabe kuukuthi-ke bakhulelisana ngalobo busuku, it means ukuthi abathandananga. Ngenze njani, ngiyasikhola le story, ngenze njani bafethu, into ethiwani lena, ake ningichazela ukuthi into ethiwani. Ngicela ukunitshela ukuthi every Monday ngizoqhubeka ngixoxela isitori sami no JJ no Gerald emkipitweni. That's the title of the story, emkipitweni. Ngizoqhubeka ngintshela ukuthi sekwenzakalani every Monday emkipitweni, izobidlala every Monday. But namhlanje angidlalisanga Monday, ngidlalise Tuesday. You know why? Bekade ngine brand izolo, i-Men's Clinic. Angisho nasi ngisebenza ne-Men's Clinic. It's been more than, I don't know, maybe more than 4 years or more than 5 years. I'm not sure how many years, but seloko nje saqala ukusebenza ndawonye sana ubudlelwane up until today. So i-Men's Clinic iyarenta ama-social media wami like for the entire day ngalolo suku ukuthi ngipostele bona. So once a month or twice a month. So izolo Monday bekade kusuku lami ukuthi ngipostele i-Men's Clinic. So but next week Monday izobe ibuyile back to normal. Emkipitweni ngizobuya ngizon-update ukuthi athini ama-updates, you understand. Okwakho nje stay tuned, ulandele emkipitweni. Make sure it's a date njalo ngo-Monday ngo-7 ekuseni i-date yethu ukuthi siyahlangana emkipitweni. So izohamba kanjena-ke into yethu. This is a program for August. I-program yethu for August ukuthi njalo ekuseni we post i-story ngo-7, and then ngo-12 o'clock we post another story, and then a few hours after 12 o'clock I will still decide ukuthi it's going to be 12 o'clock noma it's going to be after 12, it's going to be 2 o'clock or it's going to be 3 o'clock. Ngizon-update tomorrow ukuthi what time we're going to have iy'ndaba-ke zakhona le ekhaya between ama-characters ukuthi kwenzakalani, like ithini life yalama characters a-actor eBuzz SA ngaphandle kokuthi sesiwabona la escreenini, because abantu ayaphila ahlale eBlue Bay and ane-life ngaphandle koku-actor eBuzz SA. So we wanna know i-life yakhona nomgosi wakhona nokuthi kwenzakalani. So every day ngo-3 o'clock or ngo-2 o'clock every day sizobe sin-update ukuthi kwenzakalani. Stay tuned, ayihlangane ngo-12 o'clock namhlanje. Mase nje ngicela ukubonga family uthando ne-support elisinikeza lona. Ngiyabonga family, ningakuyeki ukuthi nisupport, ningakuyeki ukulike, ningakuyeki ukukhomenta. However ngibe nejealous encane, ngibe nomonyanyana, ngithi ngiyabona kwezinye indawo bafethu umuntu uthola ukuthi i-video yakhe yu-5,000 views, uthola ukuthi ama-likes ahamba la ko-3,000 ko-2,000. Hayibo, ngithi ngiyabonga thina u-10,000 sino-500 likes. Ngibe nejealous encane. So family, ningakhohlwa ukulike because kubalulekile kwenza ukuthi sigayine amanye ama-followers amanye, you understand. Niyabona ukuthi siyacicimezela ngalana ku-YouTube, yabona sihamba ngelambe libomvu, you understand. But kuyenza ukuthi likhule i-social media yethu, kuyenza ukuthi sikhule menifaka ama-likes, mangabe nikhomenta kuyenza ukuthi sikhule. Ngisho noma kuthiwa awusanayo into ozoyikhomenta, kungitshela ukuthi usibuka kuphi, uyasithanda, uyaba-enjoya yini opopayi bethu. Yabo sikaloku siqhubeka sithi sinabantu baya-enjoya kanti abantu ababa-enjoy labo popayi. Ungitshele nje ukuthi uyabathanda because mina labo popayi guys ngiyabathanda, ngifuna uqama amanga, ngiyabathanda labo popayi, angifuni nje uqama amanga. So nje usitshele zonke izinto oyi-enjoyayo ngathi eBuzz SA because i-comment nasi yasimotivate, understand. Isifakele leya fuel. Akukho lula ka-content creation, kunzima laba fethu akudlalwa, kunzima akudlalwa, kodwa nje leyo comment le iyasifakela umlilo, yabona, isiphushe.
Sokuthi okunye-ke family, because angisho manje sesikhona nalaphayana ku-TikTok, yabona ngiyabona uTikTok uyanyathela uyazama, sesi 500,000 followers or almost 500,000 followers if asakafiki 500,000, but ngiyabona nje ukuthi akusinto esisanda sazama ukuyiphemba yabona, kodwa siyayibona ukuthi iyanyathela yona, inyathela ngamandla. Ngicela mangabe kwenzeka ngipost story and you are coming from TikTok, ufike usho la kwi-comment section ukuthi all the way from TikTok, yabona ngibiziwe ngafika. Bese family niya subscribe so that each and every time ngi-upload nikwazi ukuthi nibone. Ngizosibeka lapho-ke i-story set okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-comment, nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu. Mncwa mncwa.